Obianyo bia e obianyo bia ye obianyo bia e obianyo bia. I wish I want God to see I Kama president. On say enno and bro like I say the godson Alexis. I be replan e di na tema ke kana dwa kire no. Abra the godson be ka say Alexis e the funda kanya body tuo no. Oh Alexis e wo bo na dwen e kire no. E ma Yeboah Agyekum Francis. Espe wo bo na dwen e kire Kama president because Kama na sem ko Yeboah so say Yeboah so Yeboah ntu onhum nti enche obewu e ma Yeboah e reply no na ensem Yeboah Agyekum Francis and Alexis e be ka kire Kama president no ono so abe reply wo mu masa Kama so no nyamre o hwe ope beef for no beef opekura se ne Kama abe kasa aha Penyah blocking da best rise any day mo obe like video no da ma subscribe button somebody click verification icon of latest update number to the wa adwen da ma me e wo comment section obaso a no she for say bia me kan phone nala money se na pa na dia ma o USA o UK o pese send sky de kofia aye nala na 26 obi is in fact o mu transaction aye very fast and smooth o send ya kwen na eduru Ghana na emu na no offer me promo code Penyah TV e be za cho $20 for free e nala nko na 26 ne ye de send sky e be fi burger free mon fan send me the face yes very fast now let's go to the story abusan say Ghana ha no ye pedi papa kwa media na so in fact ohunahuna manfo pa Kama president wan go dey see ya Jesus wa menya dini kakra we about ohun odafunda ke authority wu je say wa ke kansam about na sam kwa ajagraja so ajagraja e can be tira no say Ghana ha de obi a waji din kakra bia de wan go dey see ya Kama president e na sam kono so oba bia ya botu ohun mu mark eda mama so oda funda ke muhumu oda toilet muhumu je say ninsem wa no ninsem wa nie oda we wa huhumu wa ye wa huhumu ninsem wa no ema wo de na asem ekọ Yeboah Agyekum Francis because Yeboah e be video bana o kire mu efa stroke yare ho ana pese amanfo nya adwu se stroke no susu yi fu trim se huhumu yare enya huhum yade akoso ni padua mu ena betimo onya stroke enya huhum asem enti munsusu nyi honhom sensem no firi mutrim mo bibi ba won se oni padua no unsta ye titriti ko hospital nya hwe oni padua mo ma susu fashion say ene ya ibo medua ene atumaduro honhom Yeboah da adwem he Ghana fo trimu ene ba nkyerɛkyerɛ about stroke na sa ne nkyerɛkyerɛ no ero na Kama president ebe jan se Yeboah wonu mo hwe na okra ni o ma me fia bo to honhom o da funda kam enche o ba bewu idi hwe ye abrante friend Yeboah Agyekum Francis o tie ni ye na no me kana sem ba me bonibe na manko street ne ma me fie ya mantam na yedi ni bedi afahye because Yeboah Francis or obi a oni kwa tenten abaifo ama ni date anytime obi fi asase so eda sunsun wi ase eti ombomoden na ompe baby no fa na me ka tell say so we a science student a men fa science and math spiritual I want to meet now say stroke and yes spiritual and also the anas obi no be da enya bone and I say also the anas hu sama enya bone jo because sunsun wi aso ma me fie Yeboah ye ma wonyini se so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah eti transasi so na mo to mo enye sare a eye sad news ma obusua because uni kwa tenten wasase so da sunsun wi ase sabrante mo hwe ni ye pa na na ntem mtewe onamwe oyale pa oyale osunsun wi ase sare ti oda homem eti pia ye owu asem on pe bi no fa we accident wom bad accident wom yale a enyedu ewom da sunsun wi ase so ofi ohia ebusuemu na okika kosikemu na so on pre bambody a then watch the movie sare ti obeka nsi be tira Yeboah Agyekum Francis ema no Yeboah ebe reply Kama president ema na or call for his arrest Mahama entimi nko chinema because ade a wo ye no threaten life meaning say obeso bekun no de beji din because enkofu emu no mu ohun obetimi abetena public abeka se ebebe na manfo begine din tin obetuma fa chire kura be yo bibi no asa abeka se man ka se ewu din anim onche wiase because o se Yeboah ni nkwatentene eto mu ohun ti Yeboah e call for the arrest nyina e man nkan se obejai but wanyai o said na sem ko furo you know Alexis or the DeGodSon Tv so or that sem ko furo no e man ka se Alexis no o yesikani e wona busua mu but na o ma me fie ya bonto ohun fundaka dinachi in fact order fundaka de ba
Not your friend Alexis, DeGodSon. Or your blogger on. Who is sikeni kese pa susu wi aso no ane ma me fie ya bonitu a oda kemu e bia bonti a sad news ontu wana mo enye sa e depends and tears in be ruling the followers any Ghana bloggers e da susu wi ase makana se masake biem opa onjindi opeso wonjaye no hwe movie no e sanete ai kama president bukumi o si Alexis the food that came oh ya bonitu Emma no enra me bro video na Alexis e dia bufuo e keka bi de tre kama president crash hweye na wa keka na o de abo obi atu onwumu o de funda kem o yese no untu fa nkwase ade ne mame so say me nyese na me kasate say wo hwe me no nu say me very polite very diplomatic, right? I don't do this. This is not me. But why Jimmy actually too much? Why Jimmy too much? I didn't go say no. Be mo atoto ano no ahye matare no abokola bi kwasiafo abehunu no na behunu na no me. Why Jimmy ana? 1 2 no obi be wuda bia obi shadakem. Kwasia wo de on shadakem on. Why Jimmy on? Mo de kwasia se ti mo de mu hu da ade papa be kozu okroma. Mo hu da papa ade papa be si okroma. At least Bonnie wo any papa ya bonnie ni papa susu bonnie. But there any papa panso wo ade papa nso wo so. Nti atu obi anu ho a mo kon hu mu wiase a mo nso obom pae ma me se rade ma ne ma nkoye ma me. People are doing it. Akunafo na ebom pae enyanka ebom pae ye ma me mo ya dofo mo e papa mo hema jo wanju mo omo bom pae me ma me jo wanju obom pae ma me. Me wo ma me fo bebre o. Hwe Ushi evangelist Dr. CNN His Excellency no obusa no ma Rosemont no mpaye o mo bom me krofo bom paye ma ye yenso ye bom paye mo do mo sori a say ya me nanka e ma be hu wan bra me na me kan sa ma chiro so o fili ma me hu so o fili me na me ngum ma so ya da me hu so me go san me ya da o ye live na me nte wase because industry no yenim say dem ya mo ne ma bi na bia ma yedin na me hwe but udi ngwase asem na aka ka me de o ntimi fa ma so because me nsro umu ha ka hwe ni o uni pa bi kokura uni bi uni hwe jan kwase asem na busua one god jajimi no me ka chiro jan kwase agro na wudi no watu ano na obia ntimi nka nchire wa ujimi kroma na odi obia be wu obia sadakam no kwase abe yimi fra daganim stupid boy, how dare you? Oh to me. Oh to me. What's your be brama brawa brabum say unim the origination of my life? What do you know about me? What do you know about me? Ma brama be mo brabe du say na sebi me frebusuya sika umza. Nanya me hu nyamo bonga kra de ekọ ne asoso afoforo nsa edo mu nya prayer edo mu nyina pia afi na wo be kekan kwase asemama sabi nkrofo akoma betu unu nkrofo edo me asam to me fa me ho be fa wo ho be even if I die today what will you gain say me wu a wo benya de me wu a benya de muti kroma asa wo mama honhom sem no sa na sofo bi no de abesi otunoko so na nti no otunoko me ma na ni fry wo benya mo bia nyame na sabi sometimes we can't question him and that is a fact ye gidie so awurade mo emfiri mu da ye gidie wo Kristo mu Jesus mo emfiri mu da because ye de ho to Jesus so Jesus Christ so and I say me kwasi poku Jesus ena yi aboafo ama be na o makura me mu eye Jesus Christ aside Jesus untimi nka say God's son we aside Yesu wawura ba biada me da sorry fie mpaebo saa o obi oni mi bia obehia obi os God's son minim no obebuza an say hene na anim no ose no obo hye mpaebo oba bo hye mpaebo na oba Mrs mpaebo na oba sofu mpaebo na mama mpaebo saa always asori dem saa na ye de atete me saa o ntu se awurade hu ya mobo nkakra de ekwa wo ko nhum no kura tumi se saa boy we tumi e di na chi efra awurade na so nim aduro me nim bosom ebi nso nsi da ehonye me field me ni gidie kura wo so mbetimi aye bibi
Maybe I believe in Jesus. That is me. Menye righteous. Menye tinini, menye kron, menye holy. Menye nipa te se obia. But nini na emu no. They me down or they me share needing any Jesus Christ. 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 And he is my redeemer. He is my savior. He is my rock. Needing Jesus. To me within him. Whom within him. Me trade Jesus. Me dying Jesus. Stop that. Mananya will last. And this unquasi a 70 bill. Ote, also can be a few, but me few. Moke come on quasi as say ya na mo na mo chire na mo twitwa nkoko na mo twitwa mponche. Ye wo hana maami a obeka say tight monso mo ya akromfo yi. Asofo bi be kan na no ya me am papa sam kranche ankra me yam hyehye maame no nti me bompa ya ma say o me bompa say bibia nto no unim hwede nto no because Trone kan se mrene be kwadwe ye obehwie ne ho magu nkoko amaba wa ne mfna ne so no wo ma wo na mo ga se da bi o mbabo yi wa so dem da bi obehwie agu obi an so keke sankrofo no ahwie agu o mo so no ene o manya kokudo de confront mo said Yesu at the age of 12 no otimi confronting benifu ayemu so masam no eno na awurade de awura mabunu ni bi mu ene o motimi abusa mo no nya so o mu ade o enu bi na awurade de awura end time abena bakimum no eye nyankopon na ayi wo mo saa wo nya so o mani nso ade o ma unis da akomo nka awurade akun mo awurade na ayi o mo so oja wo mo tumi so o mo nso mfa mo boni amudi no o mo mfa nka na the day I be hit kroma no because we've been with some of you guys. Unkwasi adna wudi no mother side, root from papa side. Unless it's ever plan enra. Nana ko be nza kan one because e wo na agwa kan obi asem. Anu ma be kuma adwa kire. But e was ya kan one so no say onya mre say we to kwa twan. We to kwa twan. Kama president abekasa. Oba reply Yeboah Agyekum Francis and Alexis. That is the DeGodSon TV. We any same oka kire omumie no. This week this week all over the internet. See ya. Yeah. Me trendy. Yeah. Say me trendy so now me followers na more. Okay. Me sika so ba. Because obi on my team in kan ye. Okay. Onya come asem pe ko hwe me video now say papa we say me contact no. Sanity. Fitiam no a fiti be 3 days. Sure. For about new message ko aba my WhatsApp ko e ko be 4K. Hey. You. 4K. What's up? You don't mean it. Just 3 days you train and make training keke no. It's you can't bring the walls here down. I'm greater. You don't know can be far and far. The whole world. They say I'm the only being as spiritual. Me must shout to the whole Nigeria down. And they are aware. According to the mean Twitter. Okay. According to Basobode that Asamba. Mean too kind. Come on, mean too kind. It's a trend them trendy. I see. Who be a tia the mokano. No, they chat on say watch the movie. Yeah, very simple. It's hard here. See a car sema. Na se ni pare be reply. Any kwase see ano sabe tenase. Esa be yi ensem na no. That be prophecy that susu wi ase. Prophecy nya prediction obi aye eni. Prophecy eti bebre na engine di. 99% engine di. Just a see of physical world and sana ya the boy dey. Abreo. Eti watch the movie. Sanity here. A sad movie in Ghana here. Me goddess. When you say your comfort or the chalk, if I'm mama so. Really? Who be that? I comfort the obi or the plus and mama so. No. Paul na say Shile na. Obi the fan ni ase. Obi the fan ni. Ba yes no. Na e de kaya no no. E betu na kala bia ba tumi wu. It man no hu ni sa na etumi. Tena who comfort ne de ese ni ase no. O just no hu ade. Okay. Ba we e tumi. It would just see akeka na no a ya na me de. Because me kasa e power. Okay, we do you know? Yes, how? Cause I'm coming na nya na mo. Yes, yes how. E tu ko comfort a odi ade atwa ni ase a o ya cho so e comfort. We e si ade no no. Manu we na me de bibia we tumi e de ewom. Wow. The make trasa kebia no. Ahonhom around the world e fa de adwuma. And you see I ntimi nkisi o. O say ntimi nkisi. Obaby also make you bia so sika don't me. Sika be bro. Sika e bro. Any amane. I'm sorry o. Gana mai. Dabi. I just had them in here. God, I say adwuma na here no. One thing say. Ehoti.
Impefi. Oba bi be contact wa. Utimi ko se ne pe. Okay. Sena ma kwa so fonten na me pe o me ni je hu da bi. Okay. Se wo si a tese wo pia bonten. Na ko hu bi. Na wo ko sie bi na wo pede a. Yes one. Eno so nko se ni si a da bi. Sa you hu. Da bi. Enipa na nkasa hu a. Okay. Fine. Okay. Eti no ejuma ye no. E ma mo contact around the world no. Obi enu ameme one god the world si amase ne pe da. Wow. Aburuche form by na obi enu opa ba bonte say one god the world si a abese me pe. So beautiful. Omo mo se me pe. Oh. But me spiritualist into that be. Of course. Ojuma na de ba ya, mayenye, obi anko de baby. Exactly. What you say? Exactly. Ya na o share sa series power. O share de bia na akwa be ghost. Or say don't miss the message down. Say ejuma na wo ye no, make sure say nipa na e ba won chen no. Yo moduma mo mo. Me fa wo mo say o take advantage of them. No. Yes idea no. Eti no mano no de wa wo ka was e tumi. E power. Say na wo comfort de nam na ni ase no. A wo so e comfort no. We see as power no. Comfort de wo ni ase. Ebi kwa de omo de omo nyachi. Yeah. What you say? O come ala ho no ma kaji no. Onuma no na for the nyachi. Because one yes na ogusi de na. Ohu de de. Ye koso. Eti sanity e. Eti Ghana for ewi ase Bible mu yes papa bi na ni afiri a osa yare fo. Na obi ne ba eko. So de onim. Wo de. Obu sa papa say na ni fro ni boni to ko na wa ya. Ba ko fo ni afira osa kwata. Osa chacha. Papa say hwe. Sene Yakopo ni munya mede. Ebede di ntia. Nyane mama na papa ba na ebone. Eye sa enetie. Eti mi peso bebeji medu Ghana ha o. Ti na mi nya danfo no. Blogger bi no e madamfo. And I will tell for good TikTok, Obion, madam for. May a dasusu ya some at the ba, which mean your fuku, Opeti, Opameti, a sister, one god the world here, my Jimmy Dean, I'm a Simon comedy, which is so much trans as you saw the archer. The gift, no, you can't take that from me. Ghana Police Service is aware. Sanity. We quote from the dark world, and the dark world represents and control the physical world. It is all to do one god and no. Yeah, just a baby left for you go 2 years. So soon you need then you watch the movie. Yes, sanity. Obeto achire wa adwen e dia mame. E wo comment section. Penyah Media.